atununia labele iha penekanan iha nini otak kecil atunia merasa nyaman. Tentang dalam rumah bela terjadi aspirasi nedehan air susu ibu tak masalah baiha sistem pernafasan. Lorong diak baita hotu ita surmal fali iha hane channel Loladina Freita, só espero que a surita botsira condição nebediak tan itafiar katak maromak negrasa no nebensa na fating hamutu feita hotu. Diak maluk sira, may be molo katu continua kita haluha like subscribe nomos bele foi tabot sira nia comentário e share video dane kari kita bot sira sente katak nia ha benefício beta bot sira no hamor si tabot sene sinu atu enkira hauta video phone kari kita bot sira bele acesso. Baitan yang surmalu balorong ohiniang hawa karakatu kolia konaba oinsa fos suben hodiak pa bebe. Bye inan balung hanuin dihangkata ko hiran ya bebe kono tanis bebe kone ni hamlaha ona amitin ki fo hahamba niya. Klaro katak labari hamlahane pasti tanis. I wan hiran niya hamlaha niya precisa handuni. Mai be laos hahan idane bemak itahalone. Wan hira sira sidaw to fulang neng sira ni hahang ne bemak dia kliu mat inang nya susuben itabot sira bele haremos I hahane video dan be kuliah kona ba inang nya susuben eksklusivo atu none itabot sira bele hatene tamba saida ma wan hira bebe foi moris mai to fulang neng fode inang nya susuben nah oinsa tu inang ida bele fo susu hodiak baninya bebe o oinsa fosu subeng hodia. Tirmai hawa karak pahe baita botsira informasan rumah kona baidane. Primeiro inang nebema fo susu ba bebe. Precisa hatene kata bebe ma sei hemodet inane susu ben nia tenki hemo bebe inane susu ben. Lorong ida fo susu ba bebe ne esforço atu nia dalawalu to dala sanulu ou dala sanulu resing rua. Mai be bebe diakliu. Hanesang itahalo horário karik ida nema lorong ida hahu sidader tokalan nefo dala walu to dala sanulu o to dala sanulu resing rua atu hatete dihangkatak 10 sampai 12 satu bele fahe ninia horário ne fasil lorong ida fo subemba bebe ne esforço cada horas rua ne dunia exemplo tukuneng fo babebe hemu ini hemu ikus liu jampu iha jam 6.30 tambah usahakan nia kono susu los 15 menit susu karuk 15 menit parnya 30 menit senia hemu susu ne iha pas hotu iha jam 6.30 berarti orsidai kabot sira fofalia jam 8.30 setiap 2 jam beben ya kabung ne pasti mamuk precisa fo susu. Dalam rumah mosu pergunta, mas quando bebe toba kari kalusa. Nah, wahirannya toba, mak kita bot sir hari katak 2 jam ona, esforço atu bele toba basicnya, I bok-boknya ibun tok. Siapa tahu nih karakemu. Seni kloken ini ibun secara spontan, signifika katak nih karakemu susu. Nebe dia klifo. Tambah saya damak setiap 2 jam, tambah 2 jam idane tuir hali sira dihangkatak. Setiap 2 jam idane labariknya kabun semamuk. No, ihal momentu ne ba, nya tenki hetang fali susuben husini inang, atu nya kabun labele mamuk liu. Tambah wahiran nya kabun mamuk liu, otomatikamente nya tanis tama ni hamlahai, tabo itahotu hatene katak labarik idane be maksidau hatene kuliah, ninia komunikasang ne uniku mak tanis ne. Mahira niya kontenti itatene niya komunikasang ne niya hanesang uin midar niya hakmatek ne komunikasang ida katak niya hakmatek niya sente komfortabel buat tutu dia tapi kuno niya tanis ne si komunikasang ida katak niya sente buat rumah lalos incluimos niya hamlaha agora tuir mai posição ne be fosusu nah posição ne be ma fosusu itabot sira bele atenção usahakan quando kos baby ni nia ulu ne mai ihane ne
bebe nia ulung ne pas ihane nia let 5 sikun nia let hansene tambah atunune labele iha penekanan iha nia otak kecil atunya merasa lah nyaman tamane da labele kos hanesang ne kair hansene o nia liman hane ne la o nia ulun hane ne la dundia tambah labarik merasa tidak nyaman tamane nya ulung tengki iha ne ninyale iha 5 sikun tekukan ne ninyale hansene depois kos hansene usahakan labarik ninya ulung ne saya nya kabung ne tun ituan depois nya kabung ne bebi nya kabur ne rabat mai inang ne kabung hansene ne depois usahakan hare atu bebi ninya ibun ne kona hotu basu sumatang metang ne halesang ne supa hotu susu matang metang ne labele susu musang de depois ita hare hanesang emaruma iha karik haruka hare bebi ninya ibung ne nanti nia konu pas nia konu supalos susu ne hansatama iha areola mama kaida metang ne hotu antang orsila labarik ninya ibu ne hansane itu ne hansa terlipat itu mai haleu ne significa kata posição ne diakona quando bebi ninya kabung kona ne depois ninya ulung asituan basusung no ninya kabung kona ninya inang ne susung no nia ain tun ituan ne pasti labarik ninya posição ne diakona. E depois sebaiknya tengki aing aing tahu sai malu bele tahu masuk rumah ihani hitin depois mak hatoba bebi haleten par inang labele hakruk tuir bebi nela dia tambah inang merasa lah nyaman kesakitan tambah idane mak dia kliu turun di dia ke kadera rumah kayak toba fatin kasadere depois tahu masuk rumah bebe toba haleten depois mak fosusu. Penghira bebê se remususu bem, esforço atu labele hasai. Penghira se hakarak susu tem que fona fatin. Atu nune to bosu. Beben kono nia bosu ona nia nai rasik mak se supa nenek, karena sang supa baru kona depois nenek nia se para. E labele haluha, penghira depois de fosusu bem ba bebê, labele hatoba haklena. Mas be quando hatoba karik jam plutonia du corona makita bot sira hakarak hatoba nia karik hatoba nia halis balos ou halis basorin parketa nia muta karik susubeng ne sai husininia ibun labele tama fali bayana sistem pernafasan tambah tabot sira hatene kata klabari kikuan ninia epiglottis nebe iha larang ida takaloke ne nia sidauk maduru hansa itai mabotnya antang dalam rumah bela terjadi aspirasi nedehan air susu ibu tak masalah baiha sistem pernafasan e depois dia kliu depois de bebê ida hemhotu inan ou aman ou emane bema kamu tu bebê ne inang hatoba bebê ne iha ninyang kabasane same depois tepuk itu hanya kotuk mai bel limang ne halon sene label halon sene mak baku ne salah limang ne halon sene hasane depois mak tepuk itu iha ninya kotuk larang asal nenek ita heng ituan sekitar 2-3 menit asane husik tonya arota mak foing hatoba idane maneira ida atu susubeng labele ta masalah baiha pama iha bebenya saluran pernafasan. Nah, maluksira idane deit mak hau hakara katu fahei hau oportunidade ohinya hau espera kata informação dane bele tulun inansira nebema kari foi primeira vez hahoris bebê e atu itabot sira bele fos susuben holos be itabot sine awan sira no fode tinane susuben hahu simoris mai to fulang neng la bele fo botruma e nomos cuidado atu itabot sine awan sira la bele hetang aspiração ka inang ne susuben ta masalah bafalia sistema respiratório niang. Maknede, obrigada barak baita bot sila hotu nebema ke acompanha filho de neto remata.
kita haluha like subscribe nomos bela foi to botina comentário nomos bela share bai to botina bela sira liusi media sosial to ne bai to botira iha no kita haluha morisino atu yang hira how upload video pongkar kita botira bela hetang notificação. Obrigada barak kita sia surmal kali iha hanu video turmai. Laron dia, ciao.